دەم باش خوشک و برای هێژا بڕاستی هەنێک پرس ji min bûn di derbarê dengdêrên Kurd bi karanîna wan dirêj û Kurd. Me got waneyek borî de Kurd car caran dirêj tê, car caran Kurd tê. Dengdêra Kurd E, Ö, İ, E, Ö, Ê. Ew pirs di cê xwe de yê. Bi rastî biçek şirovekirin jê divê. Mixwest ez zindî bikarbînim perçekirinê û teka teka hêdî hêdî ta em fêrî perçekirinê û bikaranîna Kurd ta çawa çi wextê dirêj bikar tê, çi wextê Kurd bikar tê. Em ê pirsî pirsekê em ê bînin gotinekê min. Gotina min kîtekê me got berê kît dengdêrek di perçekirinê de her dengdêrek kîtekê. Lê perçekirin cuda cuda yê. Heyî tîpek, heyî du tîp, heyî sê tîp, heyî çar tîp. Lê di nav wan de divê bi dengdêrek tenê. Min gotinek ji sê tîpayê lê min em lê sekinîn bû kîtek bikaranîna kîtê divê bi bilêvkirina durust, bilêvkirina rast ji gotinê re ji di perçekirinê de bilêvkirina rast em dikarin kît cuda bikin ji hevdû kîta em cuda bikin ji hev. Min gotinek bixweyî, gotinek tenê yê, dengdêrek tê de yê, lê ew dengdêr di bingeha xwe de Kurd e. Di navbera du dengdara de hat bû dirêj. Bû dirêj. û kesê fêrî helbesta terazû bibe, xuya dike bi guh min dibe dirêj. Di dewsa dirêj dite, sed di sedî de. Aynî pirsê em ê bikin minê. Di pêşerojê de minê wisa bikirin. Bû di kît wek xuyayî. Ê kîtek û ê kîtek. Çawa em ê wan cuda bikin ji hev. Em ê çawa wan bikin du kît. Me got kît li ku sekinî bi serrastî, bi durustî ew kîtek e. Mi em sekinîn. Kurd e. Çima Kurd e? Ji ber ê Kurd e û pê bi dawî hat. Kît bi dawî hat. Kurd. Ê nê dirêjî di bingeha xwe de dirêjî. Ê her pênc tîpên dengdêrên dirêj her pênc di ku dibên dirêjî nîşana wan ev. Em ê gotinek dirêj bilindbûn em ê binêrin çend kîtên û me çawa bikar anî her kîtek. Me got bilêvkirina serrast a durust ew kîtê xuya dike. Erê ji kît divê bi dengdêrek tê de bi lê perçekirin serrastiya bilêvkirinê xuya dike. Kifş. Bilindbûn bi xuyay bi me bilêv kir serrast di cê xwe de hat bi lê. Wilo bi lê
لپیشوی بنا هند دوی من نولو بی اف لی کی تکی لی بدوی هی جبو بدوی ده تنکوشی بلند گشکی تکی به د شروفكرنا ولو هسان د اولي بعربي لي ما خط ليخص ما خيزك ليخص ولا كيتك ولكن بشوي ان اد اب او انهي بالافكرناوي دبيبي لغور قوت نيبي نب تناخو بالنب تكبي جبوي ب كيتك لند بو کیتک جی چار کی پایی لی تیپک تنی دنگ دیرتی دی کیتک بون اف گوتنایا جی سه کیتای امی بنرن دریج و کن کیجان به کرتی چما کرتی کرتی و کیت بداوی بود اده لند مگو چه کیتا دنگ دیرا کرتی دهبه دنابرا ده دنگ دارا دهبه دبه دریج بون دبنگها خود دریج گوتی نگدن کردستان امی بنرن کردستان چند کیتن و کرتن یادریشی که یان کرد چما منگو کرد چیه لی و تعده امی تعده الكتاب دوی دوکن جبروی به اس کر دس بنا بلیف کرن سراست کر بلیف کرن سراست دس بلیف کرن سراست تان کر دریجی دس دریجی تان دریجی چما بنگه کرتی لید ارتا دی دنابرا دی دندارا دهات بو دریش دس کرتی دنابرا دی دندارا دهات بو دریش دی بنگه خود دریش دی هلبستا ترازو دی گر هلبسوان بحوجي دريجة كيبو دي داويدي دي بارية دي قافية دي و بيرهات نمونة بيجة دكيتن دريجي جا كرت جبر كيت بداوي هات لي گر هلبسوان خست جا تاني تيبا نهر سيدنگ ديري كرت تاني تيبا گر دقافيد هات دباريد هات دبدريش تقاري بقدريش بالتناخل او نوصاي لي گر بالتناخل گر تكر باريا هلبست اخل تقاروي بقدريش وبليف كرناوي براسيد باريا تقاروي بقدريش تيبا او وكمغو
Ez û te. Ez û te. Çend dîtin? Ez û te. Ez mego dirêj. Te kurt e. û helbestvan azad. Wê di kurt binivîsînî, dirêj binivîsînî. Azad. Ez ê deyînim dirêj. Li gor helbestê hatî yan kurt. û azadî nerbûnekê dide helbestvan. Lê bikaranîna wê pir di helbestekê de tu bibînî pir û hatin pir. Ew jî zîfbûnê di helbestê di helbestvan her bû. Pirbûna û. Ji ber wek me got alîkariyek ji helbestvan re yî, lê bikaranîna wê pir dibe kêmasiyek di helbestê de û dibe kêmasiyek ji helbestvan re. Ez bihêvî dikim, ez bihêvî min ku xuya bû kurt kengî dibin dirêj di perçekirinê de, kengî kurt tên bikaranîn ger bi tena Xwedê me got ez ne me got ez ê. Ez ê wisa bikim di pêşerojê de. Ez ê dikîtin. Me got bilêvkirina durist ew perçebûnê durist dikin. Me negot ez ê. Çê dibe, yani bikar hat û em ê ji destpêkê de duristbûna bilêvkirinê wilo. Wisayî kurtin ger bi tena xwe hat kurt. Zê dirêj. Ji ber zê me got ê di bingeha xwe dirêjî, di ku dibe dirêj. Lê ger bi tena xwe hat wek zê. Mê. Kurtê me kurdanî ez bihêvî min wê gihîşt dibe, em ê gihîşt dibin daxwaza xwe, em ê ana binasin çawa deng kurt, tîpên deng kurt, çawa bikartê kurt, çawa bikartê dirêj. Xêr û xweşiyet bimînin ta xelekek bê.